Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course ya hi ta hi vulavula hi Benny Mayengani the president. Ya hi khi hundza hi ka timhaka ta Gagash. Then emakumu of course ta tlhela ni ka na timhaka ta ngoma le ka xigalo leyi. So yeah, ka sonto of course ra ti 18 ta July. Na mina hlamala ka account ya President Mayengani ku hey yi suke kambe swi tiva ku munhu wo tshama kha ti kwatela then mara hey leswi ni hlamarisanyana because ni twe ni nga twisisi ku issue yi nga va yi kha yi ri kwini this time around because hi fike hi vona yi tsala timhaka ku ni nge twi hi Xikwembu. Okay, ni twa na hi wena munhu wa kha rhuketeriwa so so swi loko na munhu wo karhi la a zama ku va a setela murhangaphandla milawu. So a hi ti munhu nga ku ri mani mani a hi ti nga ku ri mani munhu loko ngo ku hleketelela obviously hi nga hleketela swo tala swinene mara ni fike ni vona xonge rhangana fa kombisa timhaka ta ku nghenani ka live once. I think swi nga va suggestion ya kahle swinene or ku nga va ku ri a good initiative ku va murhangaphandla yi endla because hey swi loko hi confuse i mani munhu loyi a zama ku a yi controla murhangaphandla unless swi yelana na lava yi bifelaku na vona maybe I don't know loko lava yi bifelaku na vona vhela na ha swi toko i vanhu vo fana vo Dr. Joe in overall u vula ku munhu loyi hi nga n'wi veka ku henhla ngo yo Dr. Joe Mr. Post no wa exist ya swi vona nje murhangaphandla ngo maybe yona if that's the case ko ku hleketelela so mara xi kahle yona murhangaphandla yi ta live la yi ta hi hlamusela swi nga saseka hi kota ku twisa ku enga leyi nga kona sweswi yi nga va yi kha yi vangiwahi or event organizer maybe yi zama ku ta na milawu I don't know ku nga ku ri swo tala swinene so munhu wa ku loko a za ta bohala ka status swa hlamarisanyana ku what's happening so I don't know mara ni fike ni vona i DJ ya Benny Mayengani la i commentini la I'm not sure if swa relate na na post leyiwa but a fokomisa ku leyi ya malembe hinkwawo a hleka loko a za a bala hi yo leyi ya malembe hinkwawo a swo ya kwale ka vodokodela nje I'm just saying ku nga ku hleketelela but hayi ni nga ni wrong obviously hence ni ku ha murhangaphandla a hi nyiki something kota ku vona ku xiya queen and stuff like that hi leswo hayi nga referensa this section so Gagash ive busy swinene vhiki leriya ra madlala hi ngo vekela some sections nyana just kota ku reference hi kota ku kombisa ku ya kwini but a hi reference from this section. Let's go. Ivi anoni a nga n'wi tivi ivi anoni mata ivi inone njhani ivi anonini anoni se u kandziya masipa kwatina loko yi khota kwala hi hundza swa futa mi nga noxi me pala mi nga endli nchumu ku nga vula leswi mi swi vulavulaka no wana controla ku ngoma ku na la controla ku ngoma ya ka munhu na wena right ku la leswi la u ta swi vulavula me ni support ni vula me personally ni vulavula hi me a ndlangi munhu a ni no vulavula loko ri we swi support taka u n'wi yisa khobe khale 1996 a ni khoba ka matlala khale ngopfu va ri a hi swilo leswi ni nga vula ku na swi praise ni swi bela mavoko ni ku ni ba mavoko va ta vona kwalano va ta va kha va hluvuleriwa a cina munhu a za phite ka xirhendze xi swo kuva va lomba na greme va suka va lomba na greme va hira na greme va harela ku munhu ivi eka madlala ivi I got a busy blind a kha hlasela abakanga kwi uchanchini cha ase mananga aria mbungu papa va tambela ko kwala
Hey. Aria, abaganga kuyini, inchantini, cha. It's okununa celebrate ya celebrate chiki shangwana. Vongwe man ta tere akukhwana. Beza blood mi solo. Wena masuka ngisa la ka doctor la chipping plus no chipa ngadla xirhami ivi ata ku tlelela kole ati vuyela mbedweni wa wa form. Ongala va ku ncwi. Total vana mi no hlamala se Gagash se a flip flop leyi manjeni ku fana na yin'we ya ti-politicians. Sisi namuntlha of course a ku vuya vanhu va le ngomeni ta tlhela xi referensa hi yin'we ya tingoma ya ka xigalo 18 July. No u fike hlamala walowo Gagash va kombisa timhaka ta ku thato wa ya ngomeni next year na kanjhani. Yes se ni le ku naveleni shame a ni lavi maxuvuri la mutini. No mi no hlamala na yona swi hlamarisini swi vange mpfilimfili tembeleni ya yena Gagash. If you don't get it, forget about it. No, you hlamala ku munhu loyi a kha hlasela ngoma a nga handli live ta ku ringana 3 if not 4. A ri karhi a ri busy no hlasela ngoma swi mi no hlamala na mina se Gagash a navela ku yisa thato n'wana wa yena lowu sungula of course a ngomeni. Kasi no Gagash ya navela n'wana loyi a nga kumeka ka chika helicopter ta yake hi n'wi reference kasi ku na namuntlha hi fike kombisa ku lexi hi xo xi nga pfala hayi leswa n'wana wo hlanganisiwa hi lori next thato wa ya na kanjhani se ku na xihlangi lexi xi nga chika hi helicopter security ku ri mahosi bouncers and stuff like that very n'wana very queen pin I don't know this person very queen pin kwala la a va ri busy kona mahosi bouncers etsanini aso xikhobani xa ku xi chike helicopter crazy stuffs. As you can see, Marshall shape helicopter ya dura mi swi tuli phone ka swi vela ya lenda helicopter la no ya lenda helicopter ya teka xigamatsuka hilewa ya lenda hilewa bosa hina hilewa a xi hundza sweswo. and stuffs like that. Oh, I better छोड़ का है ना का grass. As you can see, I only go fast forward on the show no more. Still go helicopter and stuff like that. So I show you regard. Show you nganda gasha za navela. As you can see, check helicopter straight. I show cheap. I still helicopter door. It's not cheap at all. You know, of course, it depends on the distances. Let's say maybe I been quite a but it's still quite a lot of money. It's a lot of money. It's not cheap. Vai taken record very queen pin wagon I record vai bin la vai bin la. Record vai bin as you can see. So it's Gagash as a flip flopper and stuffs like that.
Helesho. So hala ka xigalo of course na kwa ku na ngoma and stuff like that. Yeah, kombisini kwa ku na vana va ku ringana 1077 of which was a crazy number and stuff like that. Koko of course a hinkwavo nga vuyelela a va nga ta ringana van'wana va yeka tin'wana ti-sections vhele va losela kona and stuffs. Ya a ku tirhiweni a ku verengiwe n'wemile ku tirheni ene mi na swona va byeleni ku lowu munhu a nga yimbangi mi lava yini eze va gaza va yima kwala a va fambi va ya kaya hikuva mi nga ze mi n'wi ndlanisele ya proper ene lowu munhu a yimbini a nga ta nga madlala a nga za ku karhata a ta hi nge n'wi niki swo dya hi nyika lava a va ta ka madlala loko ku ri ku tivi yimbini ku ri ka u nga ti ngomeni wo vhi tshama kaya nga ti Apa ku tele swinene hi nga muva ya hala ka speech and stuffs. Helerini hinkwaro hi ve na swigwamatshuku swo ringana 41,326 ni vula haleni ka xigalo namuntlha hi nga kona hi ve na swigwamatshuku swo ringana 1,077 lava va nga nghena va tlhela va huma va hanyini va hanya kahle lavenzita hi la ku kombisa ku hi ri mfumo hi khomeka kahle mara hi la ku khensa eka And stuff like that a va nga siza va helela la mayini wa n'wina ni kombela va yima hi va bela mavoko ku ve vona lava nga mi hlayisela vana lava va nga ni swilo swo biha ni vula leswiwani a hi yona n'winyi wa ngoma and stuffs. Hosi na yo ta yi komba and stuffs. ngoma leyi yi fambe hi ndlela leyi a yi famba hi yona tatana Mugwetsi ku endliwa Network leswi a swi fanele swi endliwa ku vana lava va kota ku hlayiseka loko hi vulavula hi ndlela leyi vana hinkwavo va vuye va hanya va vuya va hanyini amkhensa tshama ni hansi a yimbeleleni a hi va joyineni yimbelela Mbhojana loyi i n'wi vonaka emayini loyi hi dokodela hi yena yimbisa majaha kulukumba lawa hi vona mayini lava ku fangi na rin'we kuna xigalo wa chavo and then hosi hi lava mi va vona ku le ka ndhavuko laha Mbhojani and stuff like that. Ku tele ngo fast forward yena mi komba section liya loko se swi helerile la swigwamatshuka ku tele. Yeah, let's go. xikolo xa rihanyo loko va yiri leyi va nga wuyi va kuma nga ku va kurile ku tlula vatswari va vona va fanele va hlonipha vatswari va vona va hlonipha kulukumba va hlonipha tsanana va hlonipha na ngondla na vona xikwembu xi ta va ngetelela ku tiya vomini a swi sunguli vona va swi sunguli va Abrahamu swi kona buku Jesus a hi matsangwana leyi vana n'wina mi nga ya vomini ku eka ka vuganiseni mi nga ti dyondzi ku yiwa loko wo za wo dyondza ku yiwa u ti luyile u ta tshama ka yiwa ka rikwavo swa nga tijele dyondza xikolo ku And stuff like that as you can see. Ha ku tele swinene.